Asteburu zoriontsua bizitu du Donibane Loitzunek errugbian. Taldeak Angeluaren zelaian nagusitzea lortu du igandea arratsaldean 33 eta 30. Donibandarrek suri soldarra eman diote derbiari, bi entsegu markatuz partidaren lehen zatian, eta joko bizi eta indartsua erakutsi batez ere aintzinekoan lerroan. Uztartzeetan aski ongi izan gira, tusetan biziki ongi, gaur ez dakit ze pasa den, ongi ginen. Eta hala, gero jokoan baloinak biziki fite ateratzen ziren, eta jokoa lortu dugu gure jokoa maiten ongi, biziki konten gaur, biziki konten. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu gagner ici, on avait à cœur de se rattraper de notre faux pas à la maison contre Tyros, donc je pense qu'on a mis les ingrédients, même si on se fait peur jusqu'à la fin. Angeluarrek urdinez partida irabazten altzuten, lau entsegu markatu, baina bosgarren bat doidoietarik utsegin dute azken minutuan zigor batengatik, joko edera erakutsi dute ala ere, baina zehaztasuna eskas izan zaie. On n'a pas démérité, on a un effectif qui se construit et match après match, franchement, on voit qu'il y a une progression. Donc franchement, on a de quoi sortir fier de ce derby. Bon, on a perdu à la maison, on n'est pas dans la meilleure des positions, mais on sait que c'est pas perdu, la saison est longue. Bosgarren sailkapenean Donibane Loitzunek Valence errezibituko du elduden asteburuan eta Angelu 10. marmandera joanen da jokatzera.